Uyingenza kwethu ngethemba ukuthi ngiyaphila kuzonke indawo la kuzofinya khona le video kama ngumsize aka Nkosi wakhe. Nima uqhamuka kule channel qinisekisa ugcinisele subscribe uthola zonke izinto engiyiposta kuyona ke le channel. Yona ke le ndlu yangasese endaweni yase Evete etholwe kuyona noma okutholwe kuyona usana ke libelethwe qede ke lafakwa khona namhlanje ngezidatha. Thoke ube sidlulela ngendlela uzwe kusana ke isililo lisiqhumisa phezulu wahlaba kumkhosi la seke ladakulwa masinyane kanti ke amaphoyisa sephume kumkhankaso wokuthungatha ke unina walo kanti ke tholakale lusaphila ke liphila lumqemane wengane zakwethu. Ngifisa ukuthi izuvo lakho nombono wakho uthi wena ucabangani ke ngalolu daba njengoba ke abantu baphawule kanje einkundleni zokuxhumana. Komunye uthi ke engalitheni noma ke angalithethi ke bamgwebe bamfake ke ekhulu ukuthi naye akwenze konke ke lehlezi khona lo sathane. Sibonga uNkulunkulu ngokubonakalisa amandla akhe nangomunye uthi ingakho ke izinto eziningi noma ke zingasilungeli kubheda ke amacala wonke kanti izenzo ke sibi esizenzayo ke singabantu besifana bese ke silindele ukuthi impilo izoba smooth konke ke kuhambe kahle. Futhi ukuthi kuzovula khona moya ukuthi wena ucabanga ngalolu daba hlangana ku comment section.